Na zemlji žive hiljade svih vrsta rajskih ptica, ali svi se oni na neki način ističu od svojih pernatih kolega. Pokušao sam istaknuti 10 najupečatljivijih i najčudesnijih ptica na zemlji. Papiga loris. Malene su papige rajskih boja koje dolaze u svim drugim bojama. Stanište mu je u Australiji, Novoj Gvineji, Indoneziji i na Filipinima. Američka vjetruša jedna je od najgracioznijih i najsitnijih ptica grabljivica. Živi od Kanade na severu do Falklandskih otoka na jugu. Atlantski tufni obično se gnezde u velikim kolonijama na strmim morskim obalama sjevernog Atlantika. Kao hrana koriste se male ribe, morski beskičmenjaci. Ime je dobio zbog povjerenja u osobu koja je značajno smanjila njihovu populaciju. Krunasti ždral je romantična ptica porijeklom iz zapadne i istočne Afrike. Udvaranje mužjaka partnerici popraćeno je zajedničkim plesovima, uključuju skakanje, trčanje, lepetanje krilima, bacanje čuperaka trave ili mahanje glavom. Boja ženke crvenog kardinala pretežno je sivo smeđa sa crvenkastim perjem na krilima, prsima i tjemenu, s manje izraženom maskom od mužjaka. Ove ptice žive u jugoistočnoj Kanadi i Meksiku. Poznati vodomar obično se kreće koristeći samo krila. Mnoge ove ptice su vrlo kratke i nisu namijenjene dugom hodanju. Perje vodomara izbliza je bez sjaja. Njegova svjetlina se postiže zbog loma svjetlosti perjem. Crvena ara je doista kralj među papigama. Zbog njihovog veličanstvenog i živopisnog izgleda lovili su ih Indijanci, koji su njihovim perjem nabacivali strijele i ukrašavali ih. Mandarinska patka pripada obitelji pataka. Lov na patku mandarinsku je zabranjen. Danas se ova patka uzgaja u parkovima kao ukrasna ptica. Rajski tanđer rasprostranjen je u istočnoj Kolumbiji, Boliviji, Brazilu, Francuskoj Gvajani i Gvajani. Njen izgled nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Svjetlo zeleno lice sa plavim grudima i ljubičastom bradom natjerat će vas da se divite ovoj ptici. Paunovi su cijenjeni na istoku, a cijenjeni su i na zapadu. Karakteristična značajka mužjaka je snažan razvoj gornjih pokrivača, koji se pogrešno smatraju repom. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za video, nadam se da sviđa moj sadržaj. Svakako ostavite mi komentar dole i predložite mi narodnu temu. Do sljedećeg videa, pozdrav!